Manti diag sarday ngagundoy dita ayan awan ngatang gungunan ay kasyapay anyat pamuspusat tapno inay may liwliwang to'y ayaw ngatan patay di makaitin panakalipan subuken ka dini ayan itantajak pa'y matay bareng tapusong ay ayan naktupan ngemno saan tulangan anyan tukad pa'y bumabaat tukanan nga sililiday subuken ka dini ayan itantajak pa'y matay bareng tapusong ay ayang naktupay ngemno saan tulangan anyan tukad pa'y bumabaat tutanan asili